Imirwano imaze iminsi mike yongeye kubura hagati ya M23 na leta ya Kongo ikomeje gukura mu byabo ibihumbi by'abaturage. Oni yavuze ko kuva ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 10 abasaga ibihumbi 190 bahunze. Uyu munsi kuwa kabiri Abiy Ahmed, minisitiri w'intebe wa Ethiopia, yarahiriye gukomeza kubungabunga amahoro nyuma y'amasezerano yasinye n'umutwe wa TPLF yo guhagarika intambara imaze imyaka ibiri. Impirimbanyi zo mu Misiri ziharanira ibijyanye n'imiterere y'ikirere zigaragambije uyu munsi kuwa kabiri, zirasaba ibihugu by'Uburayi guhagarika inkunga bitera imishinga ya gazi mishya muri Afurika. Ni nyuma y'uko gaze yajyaga i Burayi ivuye mu Burusiya yahagaritswe. Tukiri mu Misiri, indi mpirimbanyi yaho ifunze yitwa Alaa Abdel Fattah yandikiye umuryango we ibaruwa abamenyesha ko arangije igihe cy'amezi 7 yari amaze yiyicisha inzara. Turangirize iyi ncamake muri Cote d'Ivoire, aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yatangije amashuri yigisha ruhago muri iki gihugu. Impamvu ni ukugira ngo bateze imbere umupira w'amaguru n'ubundi usanzwe ukinwaho cyane.